Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün 19 sentyabr. Bishkek şahri. Sizlerge bugünkü kurs valutalarını ko'rsatamiz. Andықтан bizning kanalımıza katta alıp like basıp qo'llov ko'rsatib ketingizler. Aldıda kurslar bilan tanışыңызlar. 82.70 dollar, 83 euro, 1329 rubl. Gulnara 82.70 dollar, 82.70 euro, 1327 rubl, 90 funt. 82.70 dollar, 82.50 euro, 1320 rubl, 95.20 funt. 82.70 dollar, 83 euro, 1327 rubl. Usman Finans 82.70 dollar, 83 euro, 1327 rubl, 90 funt. 82.70 dollar, 82.80 euro, 1328 rubl. Bakay Bank 83 dollar, 83 euro, 1330 rubl. Eko İslam Bank 80-50 dollar, 82 euro, 1330 rubl. Kapital Bank 80-50 dollar, 82 euro, 1330 rubl.